Nepal had a tradition of Buddhism, not always from Tibet, but from India direct to Nepal. So Nepal has, I think, Vajrayana Buddhist traditions, which some of them we don't even have in Tibet. That is very wonderful, and I think that is still very much alive. And I think in Nepal tradition also you have the lineage from, I think, the family father to son, and they carry on this lineage. And then of course we have the Tibetan Buddhist lineage from Tibet, and all the Nepal Himalayas, they practice that. So I think now many of the young Nepalese people are getting more and more interest, not only like worship or pray to the Buddhas and Guru Rinpoche, but they want to study. So I think that is really very important, because the more you study about Buddhism, then your devotion and your understanding, the more you understand, you feel much more stable kind of connection. Ji ji la ki ju ni
Renu Rana Rana Renu Renu Dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na uda ni da na dir da na na uda ni da na dir da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da na dim dum da na da dim da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim Sare ga ma ga ri ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga ri sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ga ri sa ni re sa dim dum da na da